Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung ayat lagi ya, challenge-nya ya. Siap belum? Siap. Oke, siap ya. Tidak Jahra sama Kak Nahla ya. Surahnya surah An-Naba, An-Nazi'at, dan surah Al-Humazah. Al-Humazah, Abasa ya. Dan surah-surah kecil nanti ya, kalau masih ada waktunya ya. Kita mulai dari Jahra ya teman-teman ya. Oke, yang salah sambung ayatnya kita kasih hadiah teman-teman. Transpulmin. Ini dia hadiahnya, Transpulmin teman-teman ya. Hadiahnya Transpulmin. Iya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Auzu dulu Kak Dede Jahra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siap tidak Jahra ya? Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitati nasta. Iya, Kanahla. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Iya, bagus. Lanjut dari Jahra. Wassabihati sabha. Wasabiqati sabqa. Iya, betul. Lanjut Kanahla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayo Kak, ayo. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Iya, betul. Selamat ya. Siap ya. Amma yatasaalun. Naba'il azim. Iya, Kanahla siap. Fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Iya, Jahra siap ya. Wan nasyitati nashta. Wasabihati sabha. Betul, Nahla. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Iya, betul. Lanjut ya, Dede Jahra siap ya. Anin naba'il azim. Ajihum fihi mukhtalifun. Iya, Kanahla ya. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Iya, betul, Dede Jahra. Lanjut ya. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Iya kan Abi itu. Dede Jahra jawabnya apa Dede Jahra? Summa kalla saya'lamun. Iya, betul. Iya. Lanjut ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Iya, betul. Lanjut Dede Jahra. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Iya, betul. Lanjut. Fa'anta anhu talaha. Qalla innaha tazkirah. Iya, betul. Lanjut Dede Jahra ya. Absaruha khashi'ah. Iya, betul.
Tekan Nahla ya. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa dzakara. Geli Iya, lanjut ya Dede Zahra, siap-siap, ayo. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Fokus. Iya, betul. Lanjut ya, Kanahla, ayo. Hal ataka hadisu Musa. Iya, betul. Iya, fokus, ayo. Wa ja'alna naumakum subata. Iya, betul. Lanjut Kanahla, ayo. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Iya, lanjut Dede Zahra ya. Ayo. Fokus. Zahra ya. Anja'ahul a'ma. Iya, betul. Belum itu belum. Ayo. Bi aidi safarah. Kiramin bararah. Iya, betul. Iya, enggak kena samping. Ayo, Dede Zahra siap. Iya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ayo. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ayo. Iya, betul. Lanjut Kanahla ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqadarah. Iya, betul. Lanjut ya Dede Zahra, ayo. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Iya, soalnya kurang keras suaranya ya, nggak kedengeran nantinya. Lanjut Kanahla, ayo. Fakadzdzaba wa 'asha. Summa adbara yas'a. Iya, bagus. Lanjut Dede So. Zahra ya, siap ya. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Iya, betul. Lanjut. Ayo. Kanahla siap. Ya. Tsumma sabila yassara. Summa matahu faqabara. Iya, bagus. Ting. Dede Zahra ya. Lanjut ya. Fahasyara fanada. Ayo. Apa? Iya, faqala ana. Iya, betul. Tadi saya udah jawab itu loh. Iya, Kanahla siap, ayo. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwa. Iya, lanjut. Dede Zahra. Inna yawmal fasli kana miqata. Ayo. Inna yawmal fasli kana miqata. Iya. Suaranya kurang kencang Dede Zahra ya. Aku masih kecil. Suaranya kecil. Iya, oke. Lanjut ya. Bisa gini. Iya. Nih. Oh gitu. Iya. Ayo, siap.
Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da zalika daha. Iya, lanjut Dede Zahra, ayo. Siap ya Dede ya, fokus ya. Iya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kemudian sama fakana sebuah bang. Iya, betul. Iya. Iya, lanjut ya. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalian zuril insan. Mama afarah. Salah. Salah. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Itu yang bener. Oh, kosong. Tadi mana? Wah, di prank. Nih, ayo. Sini depan kelihatan. Sikit maning. Ini. Nah, angkat enak. Nggak nempel, masih ada. Ini. Sinian. Iya, lanjut ya. Dede Zahra siap ya. Baru satu doang, aman. Iya, lanjut ke Dede Zahra, fokus ya. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Iya, betul. Anak ayo. Anna sababnal ma'a sabba. Sama sako kenal ardo sako. Iya, betul. Ini tadi. Littaghina ma'aba. Iya, betul. Nah, ayo. Wal jibala arsaha. Mata alakum walianamikum. Iya, selamat ya. Lanjut Dede Zahra ya. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Raya zukunu fiha wadawasawa. Iya, betul. Lanjut ya, Kanahla. Naon? Kenapa? Ini tadi minta pakai tas full, apa yang minta? Abang Abi. Ayo lanjut ya. Siap ya. Fa idza ja'atil tammatul kubra. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Iya, betul. Terus. Jazaa'an wifaqa. Iya, betul. Kena hukum. Belum. Tadi kena. Iya, fokus. Iya. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burzatil jahimu liman yara. Badan seger-geger. Terus Dede Zahra siap ya. Ayo. Fa amma man tagha. Ayo. Salah. Tapi Ayo, kena ulang. hukum satu cukup Ayo, saja. ulang ayo. Fa amma man tagha. Ayo, apa? Hah? Kena hukum. Ayo. Kamu juga kena. Iya, Kenapa ngapa-ngapa. sih saya mau yang kena? Dikit doang. Nih. Siki maning ya kawan teman-teman ya. Mana? Iya, kena dikit. Nih, habis. Iya. Ayo, Kanahla siap. Enak, hangat jadinya, nggak dingin. Tapi pas udah pakai itu nggak panas tiba-tiba.
Emang gitu, namanya reaksi ya. Reaksinya panas sedikit. Ayo, fokus akan nahla, siap. Fa'ambatna fiha habba. Main apa? Kodba. Iya. Lanjut dari Zahra, ayo. Ayo, siap. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Iya, betul. Lakanahlah, siap. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya selalu nakani saat ya namu saha. Iya, betul. Dari Zahra, ayo. Siap dari Zahra? Maju. Innalil muttaqina mafaza. Iya, betul. Lakanahlah, siap ya. Hah? Siki maning. Siki maning. Zahra bisa mau siki maning. Kumaha ieu? Ayo. Wa zaituna wa nakhla. Wah, hadai kebun, Mbak. Iya. Lanjut lah. Mana mukanya itu Nyai Idon? Oh, Nyai Idon mana mukanya? Yang bener ah ya. Fokus ya Nyai Idon ya. Ayo Nyai Idon. Malu Nyai Idon. Wa ka'san dihaqa. Ayo. Wa ka'san dihaqa. Salah. Ayo ulang. Ayo ulang. Wa ka'san dihaqa. Hah? Betul. Iya, betul. Lanjut ya, di kanahlah ayo. Wa fakihatan wa abba. Ternyata ada kemudian namikom. Iya, betul. Dari Zahra, ayo. Wan nazi'ati gharqa. Karena cita tidak tak. Iya, betul. Kanahlah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Terus? Saya takal lamun naman ajina lahu rahmanu wa sahaba. Hah? Betul. Iya, panik ya. Oh iya. Lanjut dari Zahra ya. Zalikal yaumul haqq. Masya atau saya lebih mabah. Iya, betul. Lanjut ya. Kanahlah. Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani. wa bani. Wa bani. Iya. Ayo Zahra. Inna anzarnakum adzaban qaribai. Betul. Oke, lanjut ya Kanahla ya. Udah. Udah capek? Aja. Angkat aja. Kalau udah capek udah nggak apa-apa ya, jangan dipaksakan ya. Ini namanya hanya challenge apa namanya, latihan sambung ayat ya. Udah nggak apa-apa ya. Ayo teman-teman, bilang teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Sambung ayatnya. Sambung ayatnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga terpisah dan coba menyimak. Bye. Oke, dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sana doa dulu, doa. Waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Iya, mau nyanyi enggak? Nyanyi Enggak. tempat pulang. Enggak. Ini sambil baca nih, ada teksnya, mau enggak? Enggak. Dah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul